Kapitan Inteng! Nagadumatan day tayo mula mamasitas kwaraw. Masida ka di day ta. Uyawan nakmatan tata. No agmula kamat akit day tayo adda pa ka iranudan na. Limalakiyan ka mas masitas. Ang damot pa kay ranudan ka dagiti masitas ko tata. Anya kumangay? Pasalsalila dagita mula. Ha? Ha! No siyakla may isa, kwaraw. An-anwag ngay dagita amasitas, jakmat may dengdeng dagita. Awan mabalin kaw. Nukas tati panarigam iti biyag, tata. Ngam no siya, kwaraw. Ipasigurado. Dakdakkel ti mapaglakwa kadagiti mulak iti bangkag kaw, ngam iti sika. Hala? Sapay ko mangarod ta kasta, tata ba daw? Sige. Inakon, kwaraw. Lumabas agla dito'y parangan mo. Kat ala sapay ko mata, agbalin na kwarta dagita masitas mo. Ay, anyan ni tata ba daw? Uyawon nakit din agmulmula iti masitas. Adikit tay mula nalatan ti into na rin na. Daklat ta tutupan. Tas sa anak mo takas kenkwana iti panunaw. Na yan ni Kwarog, kaslasan alalakay, agmula-mula din iti masitas. Kay dakas aya. Adaki din kwarta dita. Adamag. Ay, may mayaten tay inak agbangkag ngam tagmula iti masitas. Ay kat kinayat No sika, kat kayat mo ti agbangkag, o di sigay. Kat no kayat mo mati agmula iti masitas, sige na tamat. Awan mo dakas na. Adula, amin day ta masitas. Anya nga iti kwarta dita. Ay nabadong, day ta itan ti uso, ti agmula iti masitas. Kahit, apay nga raw, adik agmula. Yak nga rod kaimaan, tanutunggal agmula ak malaylay mo. Iso anas ken nga adalek anaimbag, no kasano ti agmula iti masitas. Adula amin day ta. Intakit agbangkag, tapno adda katulungak. Hay, kastoy latan ti biyagta, badong agbangkag talatan aging gat-inggana. Kay, anya nga raw. Hay, kano nga ta mapadasak tinanam ay abyan. Ipaising yaw, alabusaw. Na. Mayat sa matyaldo mo itangag bulbula iti masitas. And you always remember. Umaawit ka pa. Siyempre, masapul anaragsak tayo akanayo ng gal. Ay, anyat pa karagsakam aya. Ti pa nagmulak iti masitas Ay, well, saan kamutan ngagpaspasada? Oh. Agmulmula kamutlatan iti masitas. Agpasada aktawin ton makamulak ang kail. Adda ngamin order kanya kamasitas. Apay, trabaho aya ti lalaki agmula iti masitas. Apay, masapul aya babae ang kail. Ay sa bagay Urayan niya trabaho. Basta nadalaos, ayaws. Busy kamit. Umayak ko mamakikapi. Awan parikot ang kail. Intan, tagkapita. Adda na imas at tinapay kaw. Ay, sige. Ay, kapiyak akastoy. Mayak na ito kape ma. Nabanglo. Wanang kail. Inted man tay taga-kalingga a friend ko iti pisbaw. Aya, ay impagmanta dagit itad ka iti kape. Kasta talaga ti friendly ang kail. Adda pa'y idinangtad kang ka iti nanginang arak. Friendly ak nga raw. Mayat talaga ti kape na banglo. Ay, native from Kalinga ko naman. Wanang kail. Sige, agkapitalatan. Manganta pa iti pansait. Inted ni Violet dahit ha. Aya, ay imbag ka pa. Adalat taagit itad kun ka iti urayan niya. Friendly ak nga raw, danggal. 37, 38, 39, 40.
Oh, at titibaya ti order ko ang maseta sa friend ko arog. Ay na, ang yaman na, friend Mrs. Tan. Mabit lang at ay bulsak. Oh. Nailugan mi amin ang dagiti masetas, isungain kamin. Ay, saan pa'y friend Mrs. Tan? Agmerinda tayo pa'y. At dahin sa ganak pagsasangwan tayo dito parangak. Iso anang ikabilak iti lamisahan di tao, tagmerinda tayo pa'y. Oh, kasta ka di? Waraw! Nay, anda kamot gaya manggail. Umay ka, tagsasango tayo kada friend ka. Agmerinda tayo. Friend mo? Unang gail. Friend Mrs. Tan, iso ni Uncle Kao. Iso ti kapitan mi dito'y barangay may. Hello, Kapitan. Hello, Mrs. Tan. Ay, nagpintas kan? Thank you. Ada ka din asawa? Ni Uncle Mike. Ada Mrs. Tan nga raw. Aya. Chinese ti Mr. ko. May sa negosyante. Kasta? Ano tinegosyo ti asawa? Ada na lawa a flower shop, mi? Dahil tatiga po nang agmulmulak iti sabaw ng Uncle. Tani friend Mrs. Tan ti manggat-gatang. Apay a friend mo? Friend ko iti Facebook Ay, kasta? Mala, agtugaw tayo ba'y. Friend Mrs. Tan, tayo nakirwar ti meriendahin tayo. Okay, sige, friend. Ano kasta? Ay, nawadwad tinaglakwam. Wana, Uncle. Ay, na. Angam siyempre, aggastusak manen para iti sumarunong nga imulak. Ay, magkapay tada manin kwartam akateng-kateng. Gagangay tinagagayat, Uncle. Ay, baratuan na ko na. Ariglado, Uncle. Ikang ka iti... Oh, Di magasaw. Unli? Husto day Uncle. Na. Agyaman ka pa yata, baratuan ka. Bala. Mula ka lang ta. Baratuan na tumanan inton makalako ka. Ariglado, Uncle. Dumakkel kayo, Wan. Katagsabong kayo itinagpipintas, Wan. Umayak man, Maribanang. Oh, marituyang. Nay, nagpipintas mo't dagita masitas mo, Maray. Ay, Wan. Ginatang ko kanikwarog. Apay masapul agatangam ngay. Apay, saan alibrat? No negosyo ti pagsasaritaan, marituyang. Awan ti libre. Nyam no siya, libre ikan naklatan ni Kwaraw. Ay katpadasem ati agdawat no ikan na ka. Wen Maray, inak itamot laeng ijay balay na. Tadumawatak iti masitas na. Uwin ka ba dong? Nakajakpat ka no itanikwaraw. Taginulpi daginatang dagiti masetas na. Italaday ta. Ngam kita sa Anton ama ulit pay. Apay kumaasanan, katado ka no tisukin ni Kwarog kadagiti masetas na. May mayatlat ta at agmulay di bangkag. Akat sa bali laang mati masitas. Aha? Taktakladay ta no para kanyak mare. No si ka Angam ni Kwarog kat saan? Halaki din maray. Ikan na kun iti corn beef mau. Ta balunik iti bangkag. Di ba set wan no dakkal? Di kadakkalanan Ta laokak itinatang. At iti bayad ka. Sige, mabit lang. Nay. Agmulmula ka manen iti masitas. Kwarog. Katuhan na, tata. Dahituyan ati pan nakabangkag kao. Okay. Manungay tinaglakwam. Damag ko naglako kakanukay. Wan, tata. Ngamjak ibagbagakan ka. Amo ka basit laeng. Iso adi mo kayat nga ibaga. Timakunak. Uray basit lang. Timportante kat adda. Di ka kat agbangkag tadakdakil to ti mapaglakwam. Isumot lang ay sao. Tikonam. Sadot kakiding agbangkag Napay ka di akas tati bagbagam. Na. Di kan tupay pakibibiyangan iti panagbangkag mau. Saan ka matapakibiyangan? Mala. Inakaon. Labsan kan dito'y parangam. Sige.
ituloy mong tagmulay ti masitas, tabareng bumak ng ka. Ay, di naklataing inggaan ni Tata Badaw. Idinto tadyak mat pakibibiyangan ti biyag na. Parenteng, timbag ta nasabat ka. At daladamagay, Ano ba? manungay tinaglakwan ni Kwaraw iti masitas na, pare. Ay, kat nasurok a pera Magkano nga raw? Ay, basta nasurok a kwarta. Na, Insaanan anaskin nga ibagakan ka. Ngamen, amok nga uyawam ni Kwaraw, gapo iti panagmasmasitas na. ha? Nagkunamay? Ay, saanan anaskin nga ibagak no, nakaamuak. Uy, wag kayamay. Apal mula dayta, iso akasta ka. Na, kalukuhan. Na, Apay ko mga apalak ngay, kat nagaduti mulak iti bangkag kaw. Agapit ak taon, kat maadaanak ton iti riniw-riw a kwarta. nasaya at, inakon, Ha? agawid akon. Naggapuak dita balay ni Parikulas. Apay ka di mo ibaga kanyak, no mano tinaglakwan ni Kwaraw, Ay, pare. saanan. Na, Taramidam kit dikat ay wanam ana imbagdag iti nating mau. Tapno adan to pagkwartaam. Unay kan, aya. Mala, doon ka. Ah? Doon din ako. na, bakit hindi mo ibabaga sa akin kung magkano ang naglakwan ni Kwaraw? Basta na surok a kwarta. Ay, Ay, di nagtakakin. na, Ingkantay nakmutun. Dayta nagpinta sa masetas Kwaraw. Dayta tigatangag. Imbag lang ikabil ko iji paraangak. Una na, mabitlang talaak. Ken gumatangak pa iti masetas a pangunag ti balay. Takayat ko pintas met ti unag ti balay ko. Sige. Daytay masetas apang paswerte ati itan mau. Una na, ado tikas na amulak. Nala, gumatangak iti balor ti 1,000. Arigla daw, una na. Wow! Nadamot gaya man masetas di Twitter na marikwanang. Wen amare, ginatang ko kan ni Kwarog. Kayat ko kumamat nga da makitkitak a masetas di Twitter senak. Imbag labang ardagiti matak. Ay, uray siyak mare. Adumot ti masetas ko ijabalay. Ay, mayat Ang imbag ni Kwarog ta pagkukwartaan na dagiti masetas na. Wen taday taitan ti panggadan na. Ti agmasetas. Kayat ko kumamat ti agmula iti masetas nga ilakok. Amang ano jak maasikaso na imbag. Mabalin lata Daytoy lata tersena kun ati ipamaysak. Sa bagay, madimot no adulaunay ti trabaho, mare. Mabannog ka iti husto. Nangruna kat awan asawam ang mga sikasoken ka, no bilang taagsakit ka. Ay, Ala, mangted kan iti suka, tainak agluton. Agadubo akman ita. sige maray, mabitlaang, taykang ka. Okay. Naitid kong tibaya dagiti masitas mo, friend. Agyaman ak, friend. Ala, agmula ka latta iti ado, ta umayak tumanan gumulpi. Ay, sige Katagyaman ak, ha. Ay! Keme! Ipaglakit din, ta friend ka iti Facebook. Oh. Ket asiday kak lang iti barangay yo, Iso, anala ka asinapol ka. Ay, katwon, Katwon da order mau, i-message na kalata, Charing! Malalisan kan iti kinabaklos ko, Ha? Ano mariglado, Thank you, friend. Nating thank you kamat, Adto yan tigat-gatang makape, kabadong. At timatibayad ko, maray. Ay, un gaya, maray. Naglako ka numanan ni Kwaro kiti masitas na. Kuwan, adamanan imay agim mulpe ti masetas ni Kwarog. Isuda pa yan na mismo ti imay. Aya! Kasi ka ngay, kaano nga ti panagapit mo ijay bangkag mau. Ay kat inton bigatin.
Di ka pa'y nagapapit ngam namin ano ni Kwaro ga naglako ka dagiti masetas na. Aya! Swerte na nga rod. Tanegosyante dagitagang katiti masetas na iso agin nulpay. Mas nawad-wad-wad to ati mapaglakwak ngam ni Kwaraw. Ore mamin ano agulpian dati masitas na. Ha? Manula ang tinaglakwam itinating mo, badong. Naira na nga rod ang nababati presyo tinateng ko ita. Imbag pa'y ni Kwaraw tanaglako manin iti masitas na. Na! Di mo man iraman ni Kwaro iti saritaan ta. Pudnumat nga main, imbag pa'y ni Kwaraw taagtultuloy ti panaglako na iti masitas na. Umapal ka ba na nakunakaon? Una, talaga nga apalak ni Kwaraw. Nga main, linya na ti agmula iti masitas. Sige lang, tatabataw. Agmerinda kalat na. Katas ng masitas dayta. Ay, Tata. Swerte akmut tadalat na gumatang iti masitas kaw. imbag ka pa'y Kwarog. Uyawan ka, kapotag mas masitas ka laan. Ngam, swerte mo't gayam. Ado lang amin tigagayim ko agumatang. Ngam siyak, naglako ak itinatenggaw. Ngam, naira na abim mabati presyo tinateng. Kasta talaga. Imbag ka pa'y Kwarog. Ituloy mo latati agbangkag Gaputa dumteng tumit lang ti gundaway makatsamba ka iti nangina apresyaw. Uwan mo't di Ay, Kwarog. Sorry Ay, Inuy-uyaw ka ngamin ide. Sana parikot tata. Ituloy mo ti aggagat nga agbangkag. Ay, wan Basta no nagagat ka, dumteng tulat ti swerte kan ka. Ay, wan Kansan kan nga uyaw. Ay, Tanong na uyaw ka, si kan tumit lati mabainan iti udi na. Ay, Sana nasaya ti aguy uyaw, tata. ay, uwan, Kwarog. Sanay, jakon ulitin, taguyaw. Ay na, tatabadong. Di ka aguyaw. Day takot pa nagbangkag mo ti into naram. Tinauyaw, mabainan to iti udi. Enteng, mapan ka ka din ija barangay hall. Ay, uwan dungaw. Inak makitsenda ita. Awan ngami nanti masapsapul ta dito'y balay. Ay, una. Gumatang ka iti paboritok asidaan Ay kat ibagam no anya day ta paboritong asidaan. Amin mat anaimas asidaan kat paboritong. Ni Banang mit. Sige tayo na kung iti barangay hall. Mapan ka na ngam di mo pa'y matintad ti pakitsindak. Kunak man no da kwartam. Tayong bagamat nga ka makitsinda. At daya inted mo kanyak apakitsindak. Tapno ibagam nga da kwartak. Kwarta man. Anya nga rod ngay. Kat awan nga rodan ti aramatan iti kusina. Ala, ikan nakon iti kwarta. Apayan ang Kyle. Nakamisuot kayo, matamangkit kita iti pitakayaw. Ay, naingpis man ang tikarga ti pitakak. Napukaw yu ka di ti karga ti pitakayaw. Dapat nakitsinda ni Antim kat di mawat. Pakitsinda na mo't gayam. Apay akas la masurong gayaw. Kasanaw. Numaalak ti honorarium ko, dawatan di Antim. Itid yu ka di amin ang Kyle. Saan Dila pakitsinda na mo't Apay nga rog nga reklamo kayaw. Kat jay mo't la pakitsinda na itid yaw. Maksayan nga ron ti kwarta. Yay. Nagastos mo ka di amin dyan ted ka. At damot nasurok asa nga gasot anabate. Mutoy tada kayat ko agatangan. Day tati bariyam. Iparabaw ko itilamisaan. Tainak dalusan ti ikan aginaatang ko. Anya ka di nga mintigatanga manggail. Tay nalampay ti bariya kini antay. Basta dagatangag, iso nga idulin ko pa'y daytoy. Unay day tanang Kyle. Ado siguro ti kwartayo Tanagkirmet kayaw. Anya nakirmat. Kanayon ang magasto ti kwarta, takanayon ang makitsinda ni Antim.
Nahalayo man ti honoraryo mo yung angkal. Dakkel man ti idulin niyaw. Dakkel nga. Dawatan to manan ni antim apakitsinda. Anya nga rod nga iti paggatang na iti masapsapol yaw. No sana dumawat kada kayaw. Nay, anya day ta saritaan yung agpangamaan dita. Nyangkel kagawad. Agreklamo no dumawat ni antibanang iti kwartana. Apay nga'y kapitan. Gagangay mo't ano makitsenda ti babae kat dumawat iti asawa na. Kanayon nga ron. Na, no kayat mo, kapitan, sikan ti mapan makitsenda. Inteng, awan manan ti masapsapul ta. Masapul manan ti makitsenda. Manan! Nagbiitan ang maibos dagiti masapsapol. Siyakban mo ti makitsinda. Ala, tapno mapadasam met ti makitsenda. Ilistak amin agatangab. Mala, ilistam, tasyak ti mapan makitsinda. Nagadukot na ito nakalistam. Ay, Addaken ka no anya ti kayat mo nga ikaten kadagita. No kayat mo nga umababati in listak, bawasam no anya ti saan nga importante kadagita. ay sige, indakon. Ay, Antay! mm. Ngangkal mo tinasabat ko arimwar. Nakasukat mait. Papanan na ka deng. Iso kanon ti mapan makitsenda. Ay, binabayak Tapno ammo na matirigat ti agi budget iti kwarta. Amuna nga tatigat gatangan na. Ay, idi nakita natin listak. Agreklamo. Nagatidog ka no. Iso nga imbagak nga addaken kwa na no anya ti ikaten na kadagiti inlistak. Nakitak mo't ni Kapitan Maray. Nakita ka naglugan iti tricycle. Wen mare. Iso kanon ti makitsenda. Iso binaybay akon Mapadasan mo nga ron ni Kapitan Tagatang kadagiti masapsapul iti kusina. Numagatang na amin dagiti inlistak. Ay, nasaya at launay mare. Angam no saan, addakan kwa na daytan. Wana, nasayaat mo't tapno ammo na tirigat ti makitsenda. Day, adda ka mat gaya man inteng. Nagatang mo amin dagiti inlistak. Ay saan? Nagado. Makamuka di tanta na banuga ka nakitsinda. Naa. Ne. Aguray ka. Ado mati saan mo anagatang? Na, awan pa'y ti pangrikadaw. Anya nga ti pangrikadaw iti lutuak asidaan. Ilutom latan Na, No niya tiyadda dita. Adula amin dita rika-rikado ko nagnina. sige, agi na nakangarudan taglutoak. No anya ti maluto, iso nga rod ti sidaan ta. Nakaluto akon, umay kay manganan. Ay, pag isuti sa sangpet kaw. Pananganain. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Ay, panangan matlaangan. Pero mitiban no ko ada kitsinda. Anya ka di da ito'y masita. Awan mo't ramraman na. Apay nga awan ramraman na ako nam. Ramanakman. Apay na. Kasano nga yung lutom na ito'y? Saan kan nga agreklamo inteng? Taday tamot ti ginatan mo. Saan ka agimatang iti pangrikado? Saan ka agimatang iti asen? Saan mo akayat agastusan ti kwartam? Iso nga anusan tayo ti kasta aklasit masida. Sana ko na mga nangkail. Si Dayo lata ginatang yaw. Timakder ka matan. Saan ka amangan? Ay, awan ganas ko amangan. Ay awan ganas mo, ta saan anaimas ni masida, kasta ka de. Basol mo Si kamot ni nakitsenda. Anya ka di pa'y tikurang na. Kat ado mo tinagastos ko anak kitsinda. Uray ado tinagastos mo, tadi mo mo't ginatang ti umno. Ado ti kurang na. Anya ngay, amum itan ti rigat ti makitsenda, ti agi budget,
Idisimmangpet ka, imbagam apirmay abannog mo. Siya kon tinangitarimaan kadagiti ginatgatang mo. Ay, makabanog nga agpaiso Angem no siyak ti makitsenda. Siyak pa'y laeng ti mangitarimaan no sumangpetak. Siyak pa'y ti agluto. Anya jay nadamag ko, Maray. Saan ka numat aginatang ni Kapitan Tinlistam? Wen, Mare. Uray asin, sana gimatang. Iso nga idinagluto ak. Jay laad dati inlutok. Takuna na asa anak ka do agastos. Nainsulto ak mag. Iso nga inlutok lang iti adda. Anya nga itiraman jay sinda, yun o kasta, Maray. Ay, saanin anangan ni Kwarog? Nimot inteng, basit lang tikinan na. Saan anaimas ti makan no awan Ricardo na? Agpaiso na itako na, Marituya. Ay badaw, aday padamag kaw. Amam, ni kanu kapitan tinakitsinda ijay ili idi kalman. Saan na ginatang amin nga inlista ni Maribanang, tadi na kayat ama ibos ti kwarta na. Ha? No saan na ginatang? Anya nga raw ti ginatang na. Gimatang kano iti sidaan nga iluto na. Ang awan matrikado na, kas kuma iti assign. Idi manganda, awan ramraman ti sidaan da. Ha! Ingaraw man ni pari inteng ti kinakirmet na. Imbaglakit din ta saan ka akas jay. Isungag trabaho tayo tapno adda mausar. Saan ket nga imutan ti bagay kasjay. Una, ad-adda ang makaala iti sakit na, no imutan na ti bagina. Enteng, ay awan man ti masapsapol ta dito balay. Salbag hindi. Dumawat ka manan iti kwarta. Na, Sikat ti mangibos iti honorarium ko. anya? Apay, gas-gastusak ayati kwartam para iti bagiklaan. Ha! No di mo kayat agastusan ta kwartam, saan laeng? Hanggang saan ka kumamot amang pasakit itirik na? Nagpaisumit. Sika ka na yun ti dumawat iti Ha! kwarta. Manipod ita inteng. Sige, uray bukodam ti honoraryum mo. Anyat kahit mo asawan. Kukam laeng ti honoraryum mo, no kasta ti kayat mo. At damit dakkalabag mo, Maribanang. Papanam, Mapanak iti ayan ti kabagyak. Agbakasyonak man. mabayag ka ka di ijay, Maray? Depende. Nainsulto ak ngamin iti imbaga na inteng. Asyak kano ti mangibos iti kwartana. Na, imbaga na dayta. Wen mare, iso apo manawak manlangan. Tapno di na ibaga asyak ti mangibos iti kwartana. Kahit amo na pumanaw ka. Saan mare? Taawan ijay balay mi itay. Kwarog, nakita mi anteng. Nakita ka iti kalman ni Balayaw. Abay ka di angkail. Malimod nga awan pailaan. Napananda nga ta. Itamampay. Nukas to nga oras, adda ni Balayaw. Huwag nga ron. Ay, ka man agluto tawan di anteng. Napasubo man da taon nga glutaw. Anyamat tayo. Sapay awan apulos ti Ricardo dito'y Balayaw. Napanan nga ni Banang. Malimod. Nagapa kayo kaday. Tapay apim manaw adi nagpakata. Saan mo? Ang aguray ka man. Nasaktan sa mo't ijimbagak nga iso ti mangibos iti kwarta. Imbagayo ti kastanggal. Ay, Ay, isumat lagayam apim manaw. Takastamot ti imbagayo. Jakmat nakit-kita ni Maribanang. Pimanaw. Pimanaw. Napanan na. Apay-apim manaw. Nagadumo dayta sa lunsod mo. Jakpay kat ammo no anya ti umunasong batak. Apay-apim manaw ni Maribanang. Ininsulto nga rod ni Kapitan. Iso pimanaw. Kahit napanan na. Iti ayan ka no ti kabagyan na. Ingam jak ammo no sa dino abanda.
Awan ka di timbagbagan ni Banang no sa dino tinapanan na. Apay ka day, Kapitan. Maikawak betul. Iti kaawan na. Awan ti para luto. Tiimbaga na kanyak mapan kano itayan ti kabagyan na. Tana insulto kano itiimbagam. Namiris ko ti madi nga imbagak surutak itayan ti kakabagyan na tasukunag. Sa anak gam anaraksak no awan ni Banang dungo. Una, kasta ti rumbeng. Sa pulam ni Maribanang. Uwan. Karekan ko na asaanin ang maulit ti imbaga. Apay inteng. Apay asinurot nak dito'y balay ti kasinsin ko. Pakawanan na kumadungo. Mailiwak unay kan ka. Iso nga agawid ta kuman. Ayaban nak, tapno adda mangibos iti kwarta. Saan? Uray maibus ti kwartak. Basta da ka lakit di iti sidong ka. Umanayan kanyak. Pangaasim ta agawid tan. Napatpatag ka ng ti kwarta. Ay, Kapitan! Saan mo ngamin nga imutan ni Nana Banang? Tapno saan nakaapanawan? Ti asawa, kabinadang itirigat kan ginawa. Ala sige! Dudan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdingay.